mayam happy new year ado mayam ngasi gi numche kamai na le lagi comment ta tobiro ado mayam ei di ngasi yumda hallani ngasi gi numitse yumda na celebrate tawrani adi celebrate to ba se adum yumda adum itina adum kana hinga ahawon thong na chani adu kaktani da atai di kai sum ko be plan di leina de mayam di ko be plan leina ko comment ta habiramo ado ngarang mayam eina live da mayam da wari ngai da ba khatang ngai da wari ma share to gani na hairam bani adu tu shu mayam da share to ga ngasi gi video je sem jabani adu kai odo na kan da mayam da ina khari mang da hill film festival gi matang da ina dhaka da festival program to ne na haibado adu da ai gi do day 3 da pung manga makhai da oina tarani ado mayam ai nungai ta ba wari hai bu ai adu ga du chat kai hona bana ba to chat pa do ngamaro huji hai di khoi gi country si gi kano shu film shu khatang phat adu ta shuna ta na problem khara shu lei ba do maram mor ga chat pa ngam dra tare ado ai chakya na di kyam hotna jaram bana ba ado mayam da ina haijaring wadi dhaka gi lebiri ba mayam dhaka ta shuna ta na tai mokhon da lebiri ba mayam adu ga du ga hadi aigi film do yengbai tamakta soidana chatpiu aduga feedback shu adum pibiro kamaina tawri ado ai shu yam chatningam bani ado khangde chatpase ngamgadaw mande ado mayam dhaka da odoriba mokhom jina shala neighborhood art space habe mokhom dugani january gi date 3 pumanga makhai da aigi film do screening ogani mayam soidana chatpiu soidana engbiu aduga feedback soidana pibiro ado ai di unfortunately ai chatpangam gadaw mande ko ado ai tar shu mayam na enga gadi aigi thamoi se yam pain gani haitare ado mayam soidana chatpiu aduga ai mafam dogi location do ai comment box to na hapcharamge ado mayam happy new year again ado mayam anuga chahi lak pasiga mayam gi punchi da shu nungai ya fa bata orashanu ai gi shu is thambio hen mai pa ko jake ado mathang video mayam da share to ngam boy jake ado ngasi gi video je shada lotion jare mayam ai gi video she like comment and share to ko bigan and bye happy new year